Ole India ram tol thana lam chanchin hi hriat tur tamin ni tin mai hian chanchin thara hmu tur le hriat tur om ti la kan sei sol tamin arin om lo then khaten kan song to na apo kan da ngai lo chanchin lung chhe thlak tak tak kan heta fo maya ton tuma video kan thler hole tur po hi ral khata tang chuan thil thleng thei ani do nem ni ti tur ani a ma se ataka thleng nge ani si Puducherry thil thleng dang lam tak hi in ngai thla hole don ti ang Aming masa chu Pondicherry ti ani china Pondicherry tia kan lo lam ani po in ngai thlak dan min lo thiam sak mai don nia Pondicherry Karaikala private school pakhata polria sirlai Manikandan kumsom pathuma upa chu a school bang tlailama pumna ko thalo luak chhuakin atlak waka zia umle mai tora an ngai lain a zia hlei theilo ataksa har sadna ani chhautak zela wangle damlam apan theitak lo awang chuan Karaikal private hospital panpui ani a ama iro chu anatna azwal zela wangin September ni thom kumsang ni samhni pahni inrin nia Karaikal Sarkar hospital panpui ani lia anuna chantomin hospital lamin theito panchwa ma se raida talavin atuk September ni li kumsang ni samhni pahni aboral tangingi ani aboral ma hospitala a omlai khan athil e chungchang an zota anu in chhun cho tifin apai tirbaka skula soft drink le sakin a in tho soya chuta no pangthil soi chuan no pangno chu a thonge mai ama thon anga soft drink asoi mai chu mak ati hlea a fapanat na twar mek chu a tong vai nyang tin a zon nun le thina ma se a chana chu kanu in chokidar minron pek tirani ti bak a chana an mulo anu ero chuan skula kal lo tho akyang omve te bula chuan soin afa pathil soi chuan angai ati thalo tak zeta tiffin bag eitur aken tir lo thole soft drink lam chi reng reng skula aken tir ngai lo tho akyang ombe te bula chuan a soita a ashia apyang chuan mak an ti in anu pek ani silo chuan tu pek nge ni ta ang ti chu anri ro zon om chu ani a tiffina apai tir eitur la nidanga aken tir thenang thau kha ni a atak satana thalo tur a om shelo chutiang te ani chautak zela chuan soft drink na thoni in at ngai ta hloma ma se soft drink po chu anu berin apek ani silo chuan tu pek nge ni ta ang ti chu chung kolam ngai to na omle an boina ber chu ani a chu soft drink chu ataksa a har sana thlen tu ni bera ngain tu emamil sha levin api an em drink ta bera manikanda na boral no chuan chung kolam inron komin an fa chunga thil theng chungchanga midang enrol vena oma an sha da wangin Karaikal police station a complain an thelu tangenge a police ten anti to sang anti zo no chuan nau pang ruang chu postmortem torin hospital lama kalpui le in an no rei waklawa postmortem result poron chhuakin tur na tho awanga boral ani ti finfi anita ani postmortem result lama tur awanga boral ani ti an shatin Karaikal police station theito pinma an ngala September ni kumsang ni somni pahnia Manikandana ele in chungchanga azirchiana nei thale in an ina tanga anu in a kentir tifin thlengin police lam hian hria chan tumin ma an la a ma se engma thilpoi a om an shelo aboral ma a achung ti bula asoi soft drink chungchanga police chuan ma la le ngalin Karaikala private school pakhata kalin school thunei tu te mu in thil omdan le thlendan te an soipuya school chokidar po kovin Hedil thenia soft drink manikandana polria zirlai chu apek lai pek laute anzota chokidar chuan thil ani na taksoin anu in petura ati awanga peya in soithung police lam ngaya chuan pon lam atangin soft drink chu pek nge ani ti chu anjam ta a ma se apetu ber mai cha chu tungi ani ti an theilo school lam how to te remti na in an school le a chhevela CCTV camera anda te chu endikna an nei le a chuta anthil mole chokidar kota meche pakhatin thil apelai chu anmuta police lam thil sha dan le CCTV camera alang chu ala in mil chhauzela mecha chu tungi ani ro cheng takin an the mai lo CCTV camera record la a police station lama chik le zwala chuina kalpui torin Karaikal SSP Lokesh Waran chuan thupe ka ti chhakta a school chokidar chu police station lama thu zo fiana nei tura la kani a ani hne na changa soifia na sang an shat no in CCTV kaltlangin no pangpol ria zirlai manikandana soft drink le saka chokidar pektir to le poi khoi tu ber chu sagyarani ani te sha chu anita a
poi khoi to Sagya Rani hi September ni li kumsang ni somni pani chanulama anje na in atanga man ngal ania kota himini lala hian shwaini in tol tha thoboi semsak ani no in jela dalu anita ani Karaikal police chu chwa in atarlan dan le poi khoi to in puan atanga an thusha chuan asia apyang te achongin mak an ti hle a thil thleng thei oma an ngai lo a thleng tamai chuan mi ngai ven a hloin ram chung po he chhiat na chanchin hian karlova afan chuak ngala poi khoi tu man ani nu hian thil thlen dan kim changle thil thlen dan chanchin hetiang hian police den an tarlang kumsomli pahnia upa Sagya Rani Victoria hian fanu polria zirlai aneya a fanu school lo na hian polria zirlai ve tho manikandan po lut ve in an class a thiam thei pol le pakhatna ho charchar ani a Sagya Rani chuan a fanu in zirna konga manikandana chu a phalo deuh ti sha in a fanu chu pakhatna ani ve theinan ti in thei to pachwa pui thin hemi panau pang manikandana hi pakhatna ningar thin ani kan ti to kha Sagya Rani fanu po hi thiam thei lo ani sanlawa pahnina din mun chu alu aphathowa chuti rwalin pakhatna ani theina na theitop chhapui thinin tran alana sa em emaya ma se chuti chungpo chuan mi panau pang manikandana chu apha theime lo chutiang chuan an class a topar ni tir tomin ni tin school pa ngaya a kaltir ba ka tlailama coaching te kaltirin na satakin abwasaya ti chuan huna kalzela half yearly exam hunron thlengin Sagya Rani chuan beisen sang tak a fanulaka nain topar ani ngei po ring tlata ma se an exam result aron chhuaka a beise result ero a muthei ta chuanglo a fano chu an class a pahni na din huna bok ron ding le in manikandana ero pakhatna bok ani le a theito pachwa pui hnuwa an exam result hnung ber chhuaka a fano in topar ni na changlawa manikandana bok a fano te class a topar ani le ti a hriatin a thinrim zolte em emaya manikandana chu a fano topar ni na daltu angai ngit tapmi a fano topar ani ve theinan chuan engpo ti a huwa mani ber Sagya Rani hian a fano chu an pola pakhatna ni tirtumin na satakin in lama tan ala pui zela jing chhunjan zomin a fano chu thanem angai puya a fano thanem angai pui dan zongsong le ale khazira dan te a chui ki rin pakhatna ani ve mai aring thin ma se an tum an thleng theilo chutianga thanem ngai taka an be changchang hnuwa po an tumber pakhatna ani theitak silo awang chuan Sagya Rani hian a fanu chungche omchin nau pang kumsom pathum upa manikandana chunga chetlak tumin ro manna asiam ta ani Sagya Rani hian tola thadon hian ro manna fil tak asiam sa diama ti hlotin tumin voitam hunrem chang azonga rem chang a humai theilo athil ti tuma rem chang a humai theitak silo awangin ti dan dang te daple in ro manna dang asiam le ta a September ni hni kumsang ni somni pani zertop nia school chuan annual function an manga chu remchang ala in Sagya Rani chu anfati skula kalin school chokidar gate bula loading hnena polriata athiam theiber le topar ni thin manikandana nu ani thosoin afapa in skula apai tor a theingel awanga petura ronkal ani tho chokidar chu ashila ti chuan athil ken soft drink bur ni chu chokidar peta a Sagya Rani chuan nau pangming le apolzat po shil shevekin chokidar hnena lo petorin ashila Sagya Rani po in ati torte ati zohnu chuan school compound chu a chhasan bele ta a chokidar chuan Sagya Rani soi anga ti zelin manikandana class chung om chu soft drink bur ni aken chu apeta a chokidar hian anu in afa chu mangai taka thil le saka ron pe ngain ani po hian school lam thunei tu te tu ma ron lem lavin phur takin athil ken chu naupang hi apeta ni in alang manikandana po chuan anu in do saktaka alei saka ngain ngai ngam takin soft drink chu a in ve maya ma se school bana in a thlen chuan ataksa a har satna ane chhotan tatlat mai pumna ko thalo lok chhuakin atlak bok ngala zia omvele mai tura an ngai chu zia omlam apan hlei theitalo Kairakal Sarkar Hospital panpui ani hnu in September ni le kumsang ni somni pani khan ataksa om tur na tho chu tur zolavin aboral ani ti in police chu chwa chuan atarlang Sagya Rani hian afanutan engkim ahwam ti acheng rangmaya lekha thiam se adua anpola ati thaber ni se ti in chanpo alana sa ti hairwal ani lo anuril ro chuan aphaksi ma se afanu hian anu be se na ti hlo tling tur hian aphasi lo
a fanutana arwal o puina pialama anuril ro a hian mani hmasialna lian tak a omni in alanga khati khopa a fanutan thanem ngai se khan an klasa topar ani thei bok si lo a fanudin hmun kha pomthiam tumve mai kha ati tur ni om takani a ma se chu tiang ni lawa an phak lo te chunga rilro chhia puwa an chia na tur thlentir po poiti lo na thinlung ani kha thil tha ani to lo chu wangin a fanutan rual otani poin an thlen china khan lung oin an ma ni kha pomthiam sela a fanu theina zona a thaber ni tura chanlak pui zel dan ngai to se chu an chung ko tan po ma sonara pi poimo tak ani nge yang sagya rani hian a fanutan a thaber adu saka ma se khati khopa beina sa si khan topar ani theitlat lo a topa chuan twal tha thu bai rip tak order ni en jela dalu ani ta ani